Sibingelele babukeli, sibingelele basupporta le channel. Mfowethu Mkhonzeni bingelela nje namhlanje ziwu-17 December 2025. Langa likhulu lela ama-by-elections la eWard 14 eMkhondo. Njengoba sazi kuqale kwaba nama-special vote on Monday nge-15. So namhlanje kuzoqedelwa kulama by-elections. Bekuney'khalo ebeyikhona-ke kuma-special vote nge-15. Kukhalwa ngokuthi khona abantu ababhaswa noma abathathwa from amawadi amanye bazovotiswa la. Asazi ukuthi leyo case ihambe yafika phi no-IEC, kodwa mhlawumbe sothola la ngoba sixoxa nabaholi balama political party akhona la ukuthi ihambe kanjani leyo ndaba, kuthini ukuphawula kwabo ngama-special votes. Siphinde sithole nokuthi usungula namhlanje kwazi-17 December namhlanje kuhamba kanjani iy'nhlelo zama-political party zime ngayiphi indlela, ama-concerns ngabe khona yena khona, sokuthola konke lokho namhlanje. Sikhumbuzane nje ukuthi ama-party noma ama-political party angenelele ama-by-elections awu-4 empeleni. I-ANC, MK Party, EFF kanjalo ne-AIMSA. I'm not sure ukuthi ngingayibiza kanjani i-AIMSA, kodwa it's like independent candidate into kanjalo. Shothi nje bawu-4 abagaqele le ward ezimeya noma sorry ngekhansela yale ward. So zama ukuthola njengoba sesibona nje la baphumile abantu bazovota ngobuningi behlaba yenyuka la. Sizozama ukuthola ama-interviews ambalwa sizwe ukuthi kuhamba kanjani. Manje sondela la etafuleni le-MK Party izothola ukuthi so far izinto zihamba kanjani. Hey my comrades. Comrade Mapillion. Niyaphila kodwa mfowethu? Siyaphila bamkhonze. Siyaphila. Kuyakhathalisa la. Ngiyabona impela, ngiyabona. Ngathi anitholanga nobuthongo mangibheka. Ekubuhlungu bamkhonze. Ziyabuya. Kubuhlungu ukuthola ukuthi kuhambe umntwana omaziyo azovota angahlali la. Omaziyo naye ukwazi. Isaqhubeka lento yange-15 ngoba phela ngifuna ukuthola ngayo nje. Iyaqhubeka bamkhonze lento. Umntwana solo siplaza. Uqeda kuphuma manje nje la. Yeah. Sikhuluma ngasidiscuss ngayo but then lamanye ama-complex emsayini avumelene ngako kwathiwa no sesinotha phansi labantu labo sisana kuzana sisaba Louis lapha saphazamisa notha kuphela. Yeah, sesiyanotha kuswazi ukusabhetha ngayo yabona because ukufika ubuza stand number ngasazi stand number wasayedwa ubuza abanye ahamba nabo lani ngeje khaya kini ku senamba abantu babomkhozi usho wena uthi nje makobe khaya 1854 shuthe khasa 1853 yo ukusho phambi kwethu akasaza ngithi angamanje umntwana vela khuluma ngoba akasazi ekunzima ke manginjalo yazi. But besides lokho khona nokunye nje enikhathazeke ngakho? No akukho. So far iloko ngikhathazeka ngakho because siyabazi mara lapha ayisiya kasilekeleli ngoba uthiwe singabavuni. Yeah, so kufanele sifake ama-dispute makuphela ama-elections. Angiyezi ufaka ama-dispute ephelele ama-elections. Sizosiza ngani lezo? Yabona. Akezwakala mfowethu. Hayi ngiyajabula ukuthi mhlawumbe mawuthi okunye kuhamba kahle. Akukunamsindo. Ngiyabonga kakhulu. Ake sihambe sibheke ke abanye lama comrades hamba nje. Siyabonga kakhulu. Comrade Mapillion ngomunye wabaholi be-MK Party kule ward 14 wasesemdluleke chaza konke okwenzakala. Baholi bami be-province
Mhlambe ngingasbriefa kancane ethi so far nje obani khona la kuhamba kanjani nawe? So far kuhamba kahle but noma kunama glitches amancane funa ukuthi resolve because IEC manje is taking another stance that might even compromise the legitimacy of the elections. Because now instead of those people who come who have registered from other law houses from lana uthola ukuthi abahlala omunye manje usabala logogo wasewathi 6 logogo wasewathi 6 instead ukuthi fana ngabe lo muntu uyavalela but in that case uthola ukuthi manje i-IEC is taking a stance ukuthi manje labantu bangaboshana we don't know how why they are doing this but anyway we're watching the lona with an eye of an eagle so that sibone ukuthi kukhula kanjani but then no in our side as umkhonto kwamanje I know sase kuhle. Okay, ngoba okunye ngikutholayo la kuma member alale ward bathi njengoba uchaza le comrade ukuthi kuyaqhubeka lokho kodwa engazothi i-decision abayithathile ukuthi banothe kuphela. Yes, they want to know. Ilento eswarisha because I think the IEC is no longer doing what it's supposed to. Now governor self they are compromising the legitimacy of the electoral case was. Yabona. Ilento eswarisha lapho ukuthi uma ngabe sithembele yona IEC ukuthi sinikeze clear but then only to find ukuthi manje benza uburuku. Now no election manager is busy kulona baba election manager niyaphila siyaphila mhlawumbe nje nawe singeza uvo lwakho ukuthi kuhamba kanjani la kulokhetho njengoba ngokulibuka kwakho as an election manager. Ngiyabonga kakhulu in terms of ama election kuhamba kahle into sina concerns esiba nayo with the voters who are coming from the other coming from the other abangabuni lapha what we are doing as a MK party we are collecting all the evidence so that when we open a case so that we have proper evidence in terms of that. Okay so nje kahle nje into esingayisho la kumawari okungenzeka ukuthi umphakathi we-MK party ngoba siyabona la ukuthi kunabantu be-MK party abakhona mhlawumbe nje yini ningabanika i-message yawo abantu abazovota especially kule ward. No, i-message yi-one esibanika yona umphakathi wase-14 ukuthi bayakwazi uku-right ukuthi yiphi organization ezokwazi ukuthi sikhokhele kahle as umkhonto wesizwe one of the organization is provile i-Ward 14 for 2024 ukuthi they believe in the MK party sikulindele namuhla ukuthi sibone sikwazi ukuwina ama-election njengoba 2024 ithansila ama-national elections khona la kule ward sakwazi ukuthi sisebenze kahle nalokho yilokho esikubhekile namuhla siyabona kuningi okuphumayo kunikeza abantu then but the message that we are sending to the community thatha whatever they are giving you then when I yenza into right now for the station ngezwakala comrade usikhwameni nawe nje mhlawumbe asikunike ithuba lokuthi sifuna ukuza uvo lweni njengabalida nonke thini ngaloko okuphawulwa lapha. No njengoba sebashilo election manager no provincial secretary njalo nje kodwa sifake ihlo kakhulu ngoba siyabazi vele labantu ukuthi bayidebengu ezaziwayo when it comes to election dala baweba ama-election kodwa la kumele abantu bethu ukuthi aba-check-e ngayo indlela benze sure ukuthi ba-collecta enough evidence esizokwazi ukuthi silandelele yonke into eyenzakalayo but we'll make sure ukuthi asisuki la egroundini sigadele umzila ngoba nabo sebayayifila lento ukuthi ihambile abantu basemkhondo into esingaye bagcizelelayo ukuthi abangapheleli mandla abenze ngobuningi babo bazovota laba bavotela umkhonto wesizwe isukile nje manje kubhizi kakhulu nje uyabona kuyanyakaza silinde bona beze la umkhonto uyagwaza kakhulu and ugwaza kabuhlungu. Kezwakala siyabonga abaholi bami siyabonga kakhulu. Councillor candidate 2 seconds. Uyaphila councillor? Just nje ngichecka isimo ukuthi so far kuhamba kanjani mhlawumbe khona ongakuphawula la. No so far kuhamba kahle even though lama incidents bese wa raiser akhona a few siyazama ukwa manager at all cost. Okay. Konke nje ngathi kusaqondile okwamanje. We only had 1 or 2 incidents of this boost. Abasebenzise ama stand number manje. Okay. But so far
kusahamba kahle because we are vigilant with that regard. Yeah. Yes. Akezwakala siyabonga kakhulu. Thank you for Siyaphila njani comrade? Siyaphila baba. Sino chairperson we-Women's League e-province eMpumalanga. Mhlambe nje obani la kuma by-election mhlambe khona ongakuchaza namhlanje ongakuphawula ngalelanga la namhlanje. Namhlanje ukuwina. Yeah. Into esizele la. Yeah. Kunento ezincane lapho nalapho but sibhekile sikhona sonke kunobugebengu sike sakuthola ekutheni basakulungisa. Ubugebengu omnjalo lo? Ubugebengu ukuthi kuza abantu abangahlali la kule ndawo izinamba zabo ababaziyo ukuthi asiba la kule ward. Yeah, but we are on that and we can identify everyone because wonke umuntu omkhonto uphumile kula kule ward ulapha. Ugade umzila. Umzila sugade ngayo yonke ma AK47 ngoba kuphela lesiphethiza izakhila zonke zomkhonto asikwazi sibuya nayo. Yeah, hayi siyabonga. Amandla siyabonga comrade, yebo siyabonga. Ngoba sesizileke abaholi be-MK Party eMpumalanga nakhona la Mkhondo bechaza ukuthi bawugadile umzila ngayo yonke indlela la. Bonke mawungabalela kahle soloku bakhuluma ngalesikhalo esisodwa nje sokuthi ungena abantu kule ward bazozama ukuvota bengavoti la ngokwe-IEC system. So sizozwa njengoba siqhubeka ukuthi phakathi nosuku njengoba siqhubeka ukuthi ngabe yonke into kuyoze kushaya u-9 ebusuku ihamba ngale ndlela yini kungenamsindo, abantu nje bekhululekile bezovota ngaphandle komsindo. Kanti bokhomri basafika abantu konakele imoto zisafika basathutheleka ngempela nje wasibabona bengenake la abazovota kanjalo nabazosupporta amaphathi wabo bakhona la konake. Comrade Uphangwa, niyaphila comrade? No, siyaphila nkokheli kunjani? Siyaphila. Namhlanje kuyi-17 sekungama by-elections open. Mhlawumbe siqale nje before sifike olanga la namhlanje. Ahambe kanjani lawa nge-15 ama-special votes? No, ngibonga kakhulu ithuba. Uhambe kahle kakhulu nge-15. Si abantu bazile bazovota. It's about 300 and something that we've come to my special vote. Then sicabanga ukuthi ukusuka lapho people they've committed ukuthi bakwazi ukuthi basincedise ikakhulukazi ama-volunteer e-MKP. So ke namhlanje ngicabanga ukuthi njengoba sesikula namhlanje sisekutheni sizowina noma kanjani. Then igama ekona esingakusho kubalekile ukuthi wonke umuntu osesekhaya ongakavoti akaphume ezazovota, angavoti nje avotele i-MKP ukuze sikwazi ukuwina lo khetho sifaka uFortune Mnisi njengekhansela lethu la Ward 14. Okay. Maye bengifuna ukuthola la kulama special vote enzeke nge-15 bekunezikhalo ezithile lapha nangazi igcine ezi-addressekile. No, kunjalo. Ikhalo ikhona ngicabanga ukuthi ke ngokwe process yakwa IEC mhlambe la kufuneka khona sifake khona isikhalo
siye senze njalo sifake isikhalo engicabanga ukuthi zizoresolveka all throughout the way but thina sicabangayo ukuthi sikwenzile wonke umsebenzi ukukhombisa le system yakwa IEC ukuthi le system yakwa IEC kahle kahle ine ma gaps ekufuneka ukuthi avalwe lama gaps ekufuneka ukuthi avalwe ilabantu abathathwa kwezinye indawo bengahlali khona bezovota nakusuke kunama by elections khona nabantu abenza lokho abekho abandlula laba abacontroller le system. Okusho ukuthi nje mangathi nje ngibuze nje specifically kulama issues abekhona nge15 ngoba ngezwe kuthiwa kukhalwa ngokubhasa abantu from other wards. So far iMK party is it satisfied ukuthi ukusuka lapho kuze kube namhlanje leyo nto leyo ayisi concern? No, ngeke sithi wa satisfied but you phrased I concern but kufanele siqhubeke nomsebenzi. Umsebenzi ke siwenzayo ukuthi sigqugquzela abantu ukuthi abeze bazovotela iMK party befikile noma bengafikanga labantu abalandwe ngaphandle kubalekile ukuthi liwine le ward. So ke thina okwethu ukuthi siwine le ward kungabe ukuthi sikhala ngoba mhlambe sibona ukuthi siyehluleka, cha sihluleki sizowina iward. Ukuyovota kuze kushaya 9 ebusuku. Kuze kushaya 9 ebusuku ongakavoti akabuya azovota azovotela iMK party iyona ezophatha le ward lase ward 14. Akezwakala, asibonga kakhulu baba. Ngibonga kakhulu ithuba.